tugiye gukomeza n'inota rya kabiri, ari ryo nota ryitwa D, inota rya D. Inota rya D ni inota rigizwe ni chord igizwe n'amanote nayo atatu. Note ya mbere ni D ubwayo, note ya kabiri ni note ya F sharp, note ya gatatu ni note ya E. Ayo ni amanote yubatse inota rya D. Hari D, hari F sharp, hakaba na E. Tugiye kureba noneho ni gute bubaka inota rya D kuri gitari. Umurya wa mbere witwa E, tugiye hano bihinduka F, hano bikaba F sharp. F sharp twabonye ko ari note yubaka chord ya D. Bivuga ngo F sharp tuzafata F sharp. F sharp tuyifata n'urutoki rwo hagati, n'uru rutoki nirwo dufatisha F sharp iyo twubaka note ya D, chord ya D. Ku murya wa kabiri witwa B. B ntabwo ibarizwamo. Tugiye gushaka imwe mu manote yubaka chord ya D. Iyo dufashe hano bihinduka C. C ntabwo ibamo, tujye hano ni C sharp, nituza hano turaza kuri D. Aha hakurikiyeho ni D. Iyi D ni imwe mu manote yubaka chord ya D. Bivuga ngo turafata ya F sharp yacu yo hasi, uru rutoki rundi rukurikiyeho turuzane turufatishe kuri ya D tubonye hano. Iyi ni D. Dufite F sharp and D. Tujye ku murya wa gatatu. Umurya wa gatatu witwa G. Uyu murya wa G ntago G ibarizwa mu manote yubaka chord ya D. Turaza gushakaho imwe muri ayo manote. Nituza hano irahinduka G sharp, nituza hano birahinduka E. Twabonye ko E ari imwe mu manote yubaka chord ya D. E turayibonye. Urutoki rundi rurahita rufata hehe kuri E. Ni ukuvuga ngo chord ya D ni uku nguku yubakwa. Ni uku yubakwa kuri gitari. Urutoki rwa mbere turushyira ku murya wa gatatu, mu kazu ka kabiri, kugira ngo iyi note yitwaga G iri open, ducuranze open string, tuyihindure E, note ya E. Urutoki rwa kabiri rwo hagati rukajya ku murya wo hasi ubanza wa mbere mu kazu ka kabiri n'ubundi, kugira ngo ya note yitwaga E iri open ihinduke F sharp. Hanyuma urutoki rukurikira rwa gatatu rukajya ku murya wa kabiri mu kazu ka gatatu, kugira ngo uyu murya witwaga B dukore note ya D. D note. Twabonye ko D chord yubakwa n'amanota atatu ariyo D note, F sharp note na E note. Hanyuma inota rya D tukahita turifata gutya n'intoki zimeze gutya, kugira ngo urifate neza igikumwe cyawe kikaza kigafata kuri gitari, hanyuma ukabasha kuricuranga. Hanyuma uyu murya wo hejuru wa kane, umurya wa kane witwa D. Niba twibuka neza, umurya wa kane ni D. Ducuranga duhereye ku murya wa D, ari wo murya wa kangahe? Ari wo murya wa kane. Iyo tugiye gucuranga duhera ku murya wa kane tumanura hasi. Chord ya D ni uku tuyicuranga. Twafashe za ntoki zacu muri ubu buryo, ngira ngo muri kubibona, mwanumvise n'impamvu. Ni uko amanote yubaka chord ya D ari D note, akaba F sharp, hakaba n'iki na E. So ahangaha niyo twagerageje gufata. Uyu murya ni D, ariwo murya wa kane. Ahangaha twafashe E ku murya wa gatatu, hano dufata D ku murya wa kabiri, hano dufata F sharp ku murya wa mbere.
ngira ngo biri kumvikana. Iri ni inota rya D chord. Ngira ngo ushobora kuba wari usanzwe uzi gufata inota rya D niba warabashije kwigaho gitari, uyu munsi ubashije kugira ikindi kintu wiyongeraho, wongeyeho impamvu barifata gutyo n'amanote agize iyo corde ya D. Niba uri umutangizi biragusaba kugenda gake gake ushyiraho za ntoki uko twabibonye, hanyuma umenye iryo nota uko barifata, nurangiza unamenye impamvu barifata gutyo. Tuzakomeza tureba n'ayandi manote agiye atandukanye. Icyo usabwa ni ugukomeza gukurikiriza video, hanyuma nyuma yo kumenya amanote yose tuzatangira kumenya noneho ni gute aya manote twayahinduranya mu buryo bworoshye, mu buryo bukoroheye. Nyuma yaho nibwo uzatangira kumenya noneho aya manota acuranga indirimbo mu buhe buryo, avamo indirimbo mu buhe buryo. Ikigamijwe ni ukwiga amanota no kuyamenya neza, kuko amanota niyo avamo indirimbo.